जिद'थि आसाम आयेन आफादनि रां बावजा जथुमाव सावरायजादों बिटिसिआव गोदानै गामि हाबनाय आयदाया। सदनआव सावरायजादों बिटिसिनि गं 81 गामि। बिटिसिआव हाबबाय नाथाय जौगाथाय जायासै। सोरनि गोरोन्थिनि थाखाय सैनांदों गं 81 गामिया? सोर बिबान लागोन गं 81 गामिनि? थांनाय 2020 मायथाइयाव बिटिआर गोरोबथा बायदियै दरं, उदालगुरि, बिश्वनाथ आरो नलबारि जिल्लानि खमैबो गं 81 गामि हादोरसा सरकारा बिटिसिआव थिसनबाय। नाथाय थिसनजानायनि 5 बोसोर बारलांनायनि उनावबो आसाम सरकार आरो बिटिसि सरकारनि बिबान गैया गं 81 गामिनि जौगाथायनि। नाथाय मानो सरकारनि मोनबो बिथांखिया संना मोनहास'वाखै बे गामिफोराव? मानो बिटिसि सरकारा जौगाथायनि खामानि मावनायनि बिबान लानो हायाखै? मा थाथि हादोरसा सरकारनि? आसाम बिधान सभायाव बे सोंथि दैखाङो उदालगुरि बियाबनि एमएलए एबा बिटिसिनि डिपुटि चिफ रिहन दैमारी बिथाङा। गाँवটো बिटिसिলৈ অন্তৰ্ভুক্ত কৰা হ'ল, কিন্তু অন্তৰ্ভুক্ত কৰাৰ পিছত সেই গাঁওসমূহত যোৱা 2022 চনৰ পৰা কোনো উন্নয়নমূলক কাম কৰা নহ'ল ছাৰ। আমি বিটিচিত সেই অঞ্চলত কাম কৰিবৰ কাৰণে কোনো পুঁজি আমি পোৱা নাই। তো সেইটো ছাৰ, এইটো কাৰ গাফিলতিত সেইটো হ'ল, সেইটো ছাৰ মোৰ প্ৰশ্নটো সেইটো এটা, মানে যদি বাজেট প্ৰভিজনটো আছিল সেই গাঁওসমূহৰ কাৰণে কিয় ইমপ্লিমেণ্ট কৰা নহ'ল, বা যদি শোণিতপুৰ জিলা বা বিশ্বনাথ জিলাই যদি ইমপ্লিমেণ্ট কৰিব যদি নোৱাৰে তেতিয়াহ'লে সেই টকাখিনি কেলে বিটিচিলৈ হস্তান্তৰ কৰা নহ'ল। बेल' नङा, खुंथायारियै ओजोंबो गैया हरैबो गैया जानानै दं बेफोर गामिया। मानोना हादोरसा सरकारा गामिफोरखौ बिटिसिआव सोसननाय जाबाय, नाथाय दासिमबो जेबो गंसेबो गामिनि फोरमान बिलाइ गथायना होआसै बिटिसि सरकारनो। सदनाव बे गोथौ अजद दैखांबाय भेरगाव विधानसभा बियाबनि बिपिएफनि एमएलए महेश्वर बर' बिथाङा। 2003 চনত যি চুক্তি হৈছিল, এই চুক্তিৰ আধাৰত কেইটামান গাঁও এনেকুৱা বেলেগ ডিষ্ট্ৰিক্টে এতিয়া মাটি বাৰীৰ ৰেকৰ্ড পাতি এতিয়া হস্তান্তৰ কৰা নাই। এতিয়া মোৰ ওদালগুৰি জিলাৰ আমাৰ ভেৰগাঁও সমষ্টিৰ কটৰা গাঁও, এখন কটৰা গাঁও এতিয়া পাথৰিঘাট, দৰঙে পাথৰিঘাট চাৰ্কল অফিচাৰে চাই আছে। ৰেকৰ্ড পাতি এতিয়া মানে যেহেতু ওদালগুৰি ডিষ্ট্ৰিক্টত পৰিল, সমষ্টি হিচাপে ভেৰগাঁৱত মানে সমষ্টিত পৰিল, এতিয়া ৰেকৰ্ড পাতিকেইটা ডিচিবিলাক দি পঠোৱা নাই ওদালগুৰি জিলালৈ। ঠিক তেনেকুৱা বামুণজাৰ গাঁওখনক তামোলপুৰ ডিষ্ট্ৰিক্টত দিয়া নাই, দৰঙত আছিল আগত, দৰঙৰ পৰা সেইবিলাক ৰেকৰ্ড পাতি দিয়া নাই। नोजोर बोथावनाय सानै बिपिएफनि एमएलए बिथांमोना गं 81 गामिनि सोंथि दैखाङोब्लाबो सदनाव हादोरसा सरकारनिफ्राय जेबो रोखोमनि फिननाय होनाय नुनो मोनासै। अदेबानि उन समाव हादोरसा सरकारा जर'खा राहा लागोन होनाबो बुजायनानै होयो बुंथिगिरि रन्जित कुमार दासआ। प्रश्नটো মানে যাব লাগিছিলে বড়োলেণ্ড ৱেলফেয়াৰ ডিপাৰ্টমেণ্টৰ তাত, কিন্তু আপুনি দি দিলে জিএডিত, আৰু জিএডিত তাতে গোটেইখিনি স্ক্ৰুটিনি কৰাৰ পিছত লাষ্ট পে'মেণ্টত জিএডি সেইটো ট্ৰেন্সফাৰ কৰি দিলে আমাৰ মানে বড়োলেণ্ড ৱেলফেয়াৰ। গতিকে আজি মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াই আজি উত্তৰ দিব নালাগে, মন্ত্ৰী ডাঙৰীয়াৰ পিছত উত্তৰখিনি মোৰ তাত দিব, মই আপোনাক মানে দি দিম। गुबुन फारसेथिं बिटिसिनि चिफ हाग्रामा महिलारि बिथाङा आसाम सरकारनि 2026-27 बोसोरनि आबुं रांबावजाखौ नुनानै गोजोन गैयै फोरमायोब्लाबो बे रांजोंनो बिटिसिआव गोदानै गामि हाबनायफोरनि जौगाथायनि खामानि मावनो थाखायबो थियारि होननानै फोरमायनाय नुनो मोन्दों। মই আশা কৰা নাই ভাল বাজেট হ'ব বুলি, যেন হওক আমি কম হলেও এটুকু আমি এই বছরটো চলাব লাগিব। नाथाय माब्लासिम जौगाथायनि थाखाय नेनांनानै थानांगोन बिटिसिआव हाबनाय गं 81 गामिनि रायजोफोरा? आसाम सरकारनि गोहैलो सैनांनो गोनां जागोन नामा गं 81 गामिनि रायजोफोरा? बेफोर गासैबो रोखा जागोन फैबाय थानाय समाव। निउज डेस्क रिपर्ट, असम लाइव 24, बड' लाइव 24।